Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Beatriz. Manipod Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gaputa amok tinagpili iti lalaki a nakikanlaysaak, naragsak ita ti biyag ko. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Beatriz. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Talaga ang garanggandyang kamatan niya. Ha? Apay ka di Hazel? Apay akastamot ng tibagbagam kanya? Amumat a boyfriend ko ni Elmer. Ngam apay asinong batang pailaang. Saan ka di ang nagsina kayong matan? Wen, ngam ay ayatag pailaang ni Elmer. Kat mga rami dak iti pamuspusan, tapno agsubli kanya. Ngam sinong batang mat gaya man. Amumat asyak ti mo na ang girlfriend na. Ngam tinutupang pailaang. Kinunanamat ngamin asaan na ka nakayat. Si kakano ti mo na nagaramid iti nagsinaan nyo. Wen, ngam nagselos laang. Kat namnamaak ang maornos kami pay. Uray asino mat alalaki makapungtot no maamuan na ati girlfriend na kat dua ti boyfriend na. Apay, namnamaang pailaang ag sinublian kayo? Gaputa amok nga ay ayatin nakpailaang ni Elmer. Awata mon ti kinapudno, asaan na kan akayat ni Elmer. Napalalo apungtot kanyak ni Hazel. Gaputa sinumbatan ka kano. Anya ko matibibiyang na nga. Gaputa mang namnama pailaang nga ag sinublian kayo. Saan ko matapagan ano na? Iti day diyang inaramid na panagkunana nga ta, kayat ko pa Ay ayatan nakakanupay nga rod. Pakawan mat Kaguran akmatan, gaputa sinumbatan ka. Bay amlatan, saan mo napampansinan? Talaga nasakit tinakamkan ka ni Hazel niya. Taapay, anya ti bagbagana? Ibagbaga nang umapal ka kankwana. Inururay mo ka no, ti panag-break da iti boyfriend na. Tapno sulutam ti boyfriend na. Awan mat lang ti mamati iti daytang ibagbagana. Una, amo damat, alalakero day di a Hazel. Nasakit laang tinakam na, gaputa saanan apagan ano ni Elmer. Kan pinanawan pa yun ti may sapay a boyfriend na. Ha? Kasta ka di? Day tamo ti damag ko. Ay, isumatla kayat ng tiagsublikan ni Elmer. Ngam saan matan apagan ano ni Elmer. No kasta, boyfriend mo ni Elmer. Wananang. Anyamat day dyan nga Elmer ngay. Pagin nagawan niyo, ngam sadot mo't day jay a tao. Ni nanang mat, nakaamuan niyo asadot ni Elmer. Kadagiti dadakkel na Di na kano amuti tumulong iti obra. Kasta ka di, nanang? Kat kasta mo ti ko na ti inana. Sige, tapaliiwak man ti ugali na. Mapanak agpasyar iti balayda, tapno makitak, nupudno ti ibagbaga ti inana. Kasayatan day tang aramidam. Ay, nariga ti mailawan, nariga ti makatumpong iti sado. Mabalin ka din nga ipasyarnak mo ti balayo, Elmer? Tapaya kayat mo ti agpasyar di balay. Kayat ko lang mata makasarsarita ni nanang mo. Akat, sige nga ruta. Ala, mapantang nga rutan. Mabitlaang, ado tinaluom nga abukado mi. Mga laak, taimbag lang nga itad ko kaninanang mo. Naimbangal daw yun, Nana Brenda. Adto'y tinaloom nga abukado para kada kayo. Ay na, agyaman na, balasang ko. Kailiw ko matimangan iti abukado. Ta, natumbamot tantay po unti abukado, may idinagbagyaw. Awan ang yaman na, Nana. Ay nagkuyog kayo gayam iti anak ko. Itay pa'y abirbirukan ka, Elmer. Tada pangibaunakan ka. Ay, pangibaunan nyo ka din, Nana. Mapad na ko maawitan tay saba at tinabanitatang na. Ado kanukot, di namot kabaalan nga awitan ta, nadagsan ka now. Oh, Elmer, mapan mo tulungan ni tatang mo. Mabati ak pailaang ditoy, tagtungtong kami basit kanina na Beatriz. Siyak, mapan agbagkat iti saba?
Ay, ora awan mo't Anya, saan mo akayat at tulungan ni tatang mo? Ibagayo sabihin na ti saan na amaawit na nan. Diyak kaya ti mapani di bantay. Agpay sugayam asadot da dyan nga Elmer nanang. Nadismaya akon kankwana. Saan ko na kayat? Makisina akon kankwana. Napanagnakamon, asadot. Wen nanang, iso saan ko na kayat? Agpayso nga ro, ti inistorya kanyak ti inana, idi na minsan ang nagkalugan kami. Pulos ka no asaan na ama ibaon. Ibabaon nga rod ni Nana Brenda. Ngam pulos asaan anapan? Dila na asyan iti amana. Ay, makibreak ka nga ro dan kankwana. An-anwom ngay, ti sadot, alalaki. Anya ti kunam? Makisina kan kanyak? Wen, jak kayat ti sadot alalaki Elmer. Ibabaon na ka ni nanang mo. Ngam, di mo man lang napantinulungan mo't ni tatang mo. Anya? Dahil tatiga po na ang makisina ka kanyak? Wen, isong aglin ni patan. Pues, no saan na kun akayat? Di saan ka mo't nakayat? Agsubli aklangan ka ni Hazel. Makaamu ka no day tati kayat mo. Nawaya ka, iti kayat mo nga aramidan. O anya, nag-break kayo matlangan ka ni Elmer. Nagsubli matlaan kanya. Gaputa siyak ti pudno nga ayatan na. Nakisina akan kwa na, gaputadyak kayat ti lalaki asadot. Ti kunam kit di, nakibreak ka kankwa na, gaputa mariknam asyak pay laang ti ayatan na. Dayta ka di timbagana kan ka? Katuan? Ulbod da di lalaki. In break ko, gaputadyak kayat ti ugali na. Di kan aglibak, Beatrice. Awatam laangan asyak at talaga ti ayatan ni Elmer. Saan asika? Napalalo manan a panagpasikat ni Hazel. Gaputa sinubyan ka nun, Elmer. Baybay am da di babae, Edu. Agpadadala ang adwa. Isuda ti agbagay. Anya nga ti mapasamak. Numapanaknakan na asadot ni Elmer. Kakaasin to laang ni Hazel no ni Elmer ti pakiasawaan na. Pulos mat asanak ngamin adenggan. Kat baybay antan tamakita ti pagpatinggaan ti kinalastog na. Oh, si Kamat Gayam Fredo, anya ti masapul mo? Mabalin ka di ti agaram, Beatrice. Ha? Agaram ka? Uwan ko ma. Mabalin ka di. Mabalin Ngam apay nga itakala nga agaram kanya. Gaputan na amuak ang nag-break kayon kini Elmer. Nabayagan na kayat kang Armen. Ngam, jak lang makabuelo. Ay wen, in-break ko ni Elmer, gaputan na panagnakak ti kinasadot na. Mas dawak nga rod, idi na amuak asinong batam. No kasta? Amumot ti ugali ni Elmer? Uwan no tiyempo ti panagraraap, kat ibagak atang danak, masadot ka no. Anya? Dahil tatipod no, iso na sayahat met, ta nakibreak kan kenkwana. May mayat pay ni Fredo nga agbalin anubiom. Manipod na ulila iti ama. Ison tinagtalon iti dagada. Aw-awisan na karod nga agpasyar ka no ijay minulaan na iti dragon fruit kan pinya inton bigat. Ay, kat adakan ka ano sumurot ka? Agpasyar laang mat? Kasla kayat ko nga rod mo ti agpasyar ijay ayanda, nanang. Ay, kat mapan ka Naglawa mo tan ti minulaam iti pinya? Uwan tapnado mo ti ilakok. Sigurado adakkel ti paglakwam iti daytoy. Uwan tanong kas pangarigan sungbatan nak. Di iso pa mausar para iti panagkasarta. Anya? Kasar adagos? Kat saan ka pa'y mat asinong batan? Iso nga rod ako nak, ano kas pangarigan ta sungbatan nak. Sa bagay, nagagat ka mat. Awan sama ti bisyom. Iso nga awan rason asaan ka asungbatan. Oh, kita kat makasungsungbat kan kanyak. Sika talaga. Ijay man mo't nagbulam iti dragon fruit ti papananta. Sige, mapanta mo ti jay. No kasta, sinong bata mo ni Fredo? Wan nanang.
Nasayaat Adayo nasaysayaat dayjay ngam ni Elmer. Wen ananang tanagagat. Saan tong agbisin ti pamilya na? Gaputa, nagagat? Kan, naglawa pa iti dagada amulmulaan na. Uray na lawa mo ti dagam, no sadot ka nga agmula. Awan mo't laeng kas ka ni Elmer. Iso nga rod anak isina ken kuana, nanang. Taamok asaan to anasaya at ipagbanagak iti sidong na. Among kading Beatrice, masikog ka nun ni Hazel. Anya? Asinong iti ama ti sikog na? Asino pa'y kumangay? Kat ni Elmer Anya? Wen, isungas asikaswandan sa kano, ti panagkasarda. Ay katrumbang laeng nga itakder na ni Hazel. Tamasikog kat nga rudan. Kahit si Kangay, kaano mat nga, ti kasaryo ka ni Fredo. Madanon tulat taday ta, gayam. Si Kanto ti best man ko, ha? Ha? Ay katuna. Kay kayat ko dahi talagayam. Lakay, aginawak samot ten. Apay ang nagmadimutan ti panagang angot ko kadagiti ilutlutok amakan. Ket, mapantag pa check up nga rod Inton bigat ton. Masadsadutak nga aggunay ita. Anya lakit din ti asawa kaya. Apay nga itantan mo pa'y langay. Basta, masadutak nga aggunay ita. Iso nga inton bigat ton. Mala, sika nga rod ti makaamo. Bakit? No kasta, masikog kan anak ko. Wen nanang. Ay na, kamaw dyanan na. Maadaan akon iti apo ko. Wen nga rod nanang. Tapno damot a serbi ti kinagagat ti asawa. Ay, wen garot Siguro, uray aganak ka iti may sa dosena. Kabaulan lata ni Fredo nga isa kad ida. Sobramat ti may sa dosena, nanang. Kun punaklaang anak ka. Ngam kinagpaiso na nanang. Awan pa nagbabawik anak asawa ka ni Fredo. Saan akas ka ni Hazel? Napalalo kano ti panagproblema na itakan ni Elmer. Agpaiso tan ako nam anak ko. Sadot lang aro din di asawa na artek pay. Mangnamnama pay lakano kadagiti dadakkel na. Imbaglakid din. Tasaan nga iso tinaki asawaam. No dimngag ko makanyak ni Hazel idi, saan ko maana ilawan iti dayjay nga Elmer? Nakalagip ka man nga umasidag kanyak, Hazel? Talaga gayam anang dakkel to impatakteryo ang balayo. Gapuday ta iti kinagagat ti asawak. Imbag ka pa'y, tanagagot ti asawang. Ni Elmer, sadot lang arudan, bartag pa'y. Binagaan ka matan idi, asadot ni Elmer. Ngam di nagmut impangag. Wan nga rod, agbababawi ak itan anak ki asawa ken kuana. Apay ay anak umay ka, anya ti masapul mo. Kwa, mabain ako ma. Ngam, kunati katugangak, nga awan maipautang na kanyak. Iso asikati na sitgak, barang ada maipautang mo. Apay, an-anuam ti kwarta? Ada iti ospital ti anak ko. Awan pagbayad ko ijay. Iso asaan kami pa yung makarwar. Sino nga rod nga ti mangbambantay ti anak mo? Ninanang ko. Mabitla nga rod, mangalaki ti kwarta. Mano aya ti utangam? Mabalin ka di apautangan na kiti 5,000. O sige, mabiit lang nga rod, tamangala Imay imutang ni Hazel iti 5,000. Pinautangak, gaputaadda ka no di ospital ti anak na. Awan pagbayad na, iso asaan na mairwar ti anak na. Apay, saan pa ila nagbaliw ti asawa na? Saan? Bartek pa'y kano. Ay, kaasim at ti pamilya na. Ay, imbaglakit din. Ta sa anak ang nailawan kan kuana. Imbaglakit din ta si katinaki asawaak, Fredo. Bakit? Tanalaing kang agpili. Makunak anagasatak anaki asawa, Mr. Lonely. Gapo taawan parikot ko kini Fredo. Talon, dagiti anak mi. Ngem saan kami nga agkurkurang. To'y pagayam mo, Beatrice.
Agyaman nakpagayam Beatrice, iti da ito'y apakasaritaam, ket nagasat ka, tanailisi ka iti lalaki asadot. Ket sapay la kuma, tagtultuloy mo ti kinagagiti asawam, iti kasta, mataginayon ti ragsakyo, asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Beatrice, manipod probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimet direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.